大家平安，又来到我们台湾语百节金句的时间。今天要读的是第12篇，我来先念一次我们的中文经文。上帝那么爱世人，甚至赐下他的独子，要使所有信他的人不至灭亡，反得永恒的生命。约翰福音3章16节，我们一起来读台湾语。那penaramu giliva noa cimas doa cao cao i gacawan。那penaramu giliva noa cimas doa cao cao i gacawan。Sa bagawgawang gaidang alak ni madu。Sa bagawgawang gaidang alak ni madu。Doa iniga sipa sa uliban noa namasalu dai madu cao cao mapula。Doa iniga sipa sa uliban noa namasalu dai madu cao cao mapula。Sa punasi doa nega nu papa de zuan。Sa punasi doa nega nu papa de zuan。感谢主，拜拜。